wala jud nasayang akong buto sa imo pre ba. Basig masundog po ka sa uban, magpasuko-suko dayon. Basta dugay ang ayuda. Naila jud ako sa konsehal. Ito po siguro ilista nako. Tagapigas man na konsehal. Tanggalan na konsehal. Oy konsehal, mayong hapon. Uy, mayong hapon po pre. Unsa may tada konsehal? Sorry lang god pre, dala survey. Pero nindot ang sorbo konsehal ba? Aw nindot-nindot gid ni para ni sa atong katawan sa atong purok. Para masayran nako kung unsa inyong kinahanglan. Kana nindot ta konsehal, hardworking ba? Aw mao magin atong trabaho, isip kung siya sa atong purok. Pero nanganda na ka para selection ba? Mao na ni nga dikit pre. Nag-survey ko karon para sa atong mga tawo. Ay ko kalimti diha pre ha. Number 1 jud ko pre ha. Number 1 ta ka pre oy, close man kay ta. One heart ta ba, one heart. Malimtan ba magin ako akong asawa kontra sa imuha. Matay pre, wala jud nasayang akong buto sa imo pre ba? Salamat kay pre. Unya karon na pong kami nga eleksyon. Moral gyapon na dikit pre. Ikaw gyapon among number 1. Salamat gyud sa imong suporta pre ha. Uy sa bayan pre, lista lang ang pangalan. Away problema pre. EG, Swiko. Paningulan ko na pre ha. Basta, pabot-abot lang pre, ayaw nang pagdali. Basig masundog po ka sa uban, magpasuko-suko dayon. Basta dugay ang ayuda. Makapaabot may konsehal. Unsa di ay na ngayuda konsehal. Kini nga ayuda. Papilion ka, 1,000 or 1 kasakong bugas. Wow, nindutag offer yung konsehal oy. Nya, asa maka pre, 1,000 or 1 kasako. Oh, isa ka sa ako pre. Sige pre, tiknot na ko dre. Oh, salamat kay pre ha. Unya pre, muditso sa ako kay musirbi pa ko sa uban. Okay, salamat kay konsehal. Naila jud ako sa konsehal. Nagtuo po siguro ilista nako nga kabaluman ko nga taga-pikas ka. Ito siguro butuhan ako. Ayo. Ayo. Pre. Pre. Uy, konsehal, unsa may ato? Survey lagi ko pre. Dili sa hindi konsehal, ingkod sa diryo. Okay pre. Unsa man na survey konsehal? Maayohon na. Mayuhon yun ni siya para ni sa atong mga tao. Okay kayo. Daghan na ka na lista da konsehal. Nanabog yung lista dre si AJ Swiko. Ha? Tagapigas man na konsehal. May pasitibor. Ato pato. Daan pala ko pre. Tanggalan na konsehal. Okay ako rin tanggalon. Wa man ni klaro ni tawanan ni. Unya, isiguro ko diha. Matik nakadre pre. Kamudo sa imong misis. Basin pwede pa akong anak diha. Pangitaan na tong slot pre. Unsa kay pangalan tong anak nimo pre? Hoy na mundo makatigbas. Okay pre. Basin na pakilain ni Dungag pre. Ay tama konsehal, katong akong igagaw. Unsa pangalan pre? Ay si Apyot ug si Abloy. Apyut ug abloy. Basin na pa Dungag pre. Napa konsehal si Isok ug si Birds. Matay pre, nagana man din pamilya no? Ubay-ubay jud mi konsehal. Mao nang kami una ha. Unsa pa manday pre? Mao ni nga dikit. Salamat kay konsehal ha. Number 1 jud ka sa mo ha. Salamat kasi yung suporta pre ha. Way problema pre, basta ayuda, perminti mi. Priority gani mo no. Unsa day mabotay na ayuda konsehal? Duha ni ka buk pre, papilion ka. Kwarta nga 1,000 or 1 kasako nga bugas. Kaninduta ba na konsehal? Unya unsa may inyo pre? Kwarta nga 1,000 or 1 kasako nga bugas. Siyempre, automatic na ng 1,000 na konsehal. Kami tanan na pamilya konsehal. Okay pre, noted. Konsehal, nganong papilion pa man sa kwarta o bugas? Dili magud to may bawan pre kung kinsa ang nganaw o kwarta. Bakit klaro konsehal? Dili na ka na akong iboto.